Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livi lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. Ukuthi asingeneni la kule live laNkulunkulu siphile ngalo. Amen. Namuhla sidabe sikhuluma nga Proverbs chapter 4 verse 18. Amen. Ngulapho sidabe sikhona khona. Amen. Cela usifundzele mnakethu. Kodwa indlela yalabalungile ifanana nokukhanya kwentathakusa. Lokuya ngakuya kuze kube ngusemini. Qhubeka. Indlela yalababi ifanana nebumnyama. Lababi abathi nalapho bakhubeka bawa khona. Mfothana yami, bambisisa emavi ami, ubeke indlebe yakho emavini ami. Ungavumeli ukuthi alahleke emehlweni akho, walondvolode enhlitweni yakho. Lamavi akuphila kulo watholako, aphilise wonke umtimba wakhe. Ngetulu kwako konke, londvolota enhlitiyo yakho. Ngokunakekela konke ngobe konke kugeleta tiyalo tekuphila. Amen. Hallelujah. Amen. I love the Proverbs chapter 4 verse 4. Lithi manje ke indlela yalabalungile iya ngekukhanya nangekukhanyisisa kuhle kwentathakusa. Amen. Lokusho ukuthi impilo nalikhuluma ngalendlela yalalungile, likhuluma ngempilo, likhuluma ngetinqumo, likhuluma ngemigomo lo ilandzelako na usaphila. Whatsoever you subscribe in, noma lokungumsuka wetinqumo lotendako, kubhekekile ukuthi leyo ndvo lo ilalelako nalo ilandzelako noma letinqumo lothathako leti based on kona kube nemandla kukuvikela nekuprotecta ngaso sonke isikhathi. Lokusho ukuthi sonke sibantu sibitelwe ukuthi kube khona la subscriber khona. Amen. Spiritually. Amen. Kukhona lokukunika sibindi sekuthatha inqumo letsite noma lokubanga ukuthi uende tinqumo noma uphila impilo yakho ngendlela letsite. Kunemandla kumele kuchaze ngemphumela lobangiwe wona wena. Amen. So this Proverbs chapter 4 verse 18, it says, but the path of the righteous, it becomes brighter and brighter. Amen. Lokusho ukuthi lelinye lithi manje ke akungabateki ukuthi indlela yalolungile. Amen. Ngilokulunga kwalomuntu lokudetermine ukuthi le ndlela kumele ibe njani noma lempilo kumele ibe njani. Lokusho ukuthi lokuthi tawuguquka kufike phi kudeterminewa ngulomuntu. Amen. Kuchazwa ngibani? Ngulomuntu lo bese sewena njani. So sesiyathi ukuthi yini lestakgadza empilweni yakhe ngale ndlela lophila ngayo. Amen. The live leli lithi alifuni commenta ngalabanye labangadeki ukuthi baphila kanjani. Lithi alifuni nje kuchaza. Sekutaba kumuntu loluvako lelivi lokuthi uyakhetha yini lokuba ngilolungile noma akusiwe. Nangabe ufuna indlela yakho ngekukhanya nangekukhanyisisa, ithi manje bani ngilonjani? Lolungile. Amen. Nangabe yafuna nje ukuthi ukhanze uwadi ukuthi kutawende kani kusukela nyalo kuze kube nini bani ngilolungile lokho utakwathi. Amen. Lokusho ukuthi we can discover what we will become based on the decisions noma tinqumo lesitendako la sime khona namuhla. Amen. Lo munye uthi ngenda kanjani ukuthi ngibe ngilolungile? Kumukela inkosi Jesu njengenkosi nemsizo impilo yakho bese uphila impilo yakho kuye ngekulive laNkulunkulu lithini. Awungeti, awunciphisi, awufaki ingcondvo yakho nekwati kwakho nalokushiwo bantu. Lokushiwo bantu in fact it's no longer considered in your life. Ngoba imiphumela netinto letawubonakala empilweni yakho kutaba ngileti le live letilishoko. Amen. Kani na ulalela abantu noma uya ngithi ucabangani nethi uvani kwendeke ulahleke singasakutholi. Kani le live lingumgcengcema le sisita ukuthi noma sesingasakuboni ukuthi uphelela kuphi sihambe siyokusesha la kulamavi kuthi engcenye ugcumukele kuna live nali kungakangasaphumi. Anawude nawungakabekile live laNkulunkulu njengemgcengcema noma njengendvo lophila ngayo asikhona ikushada sikuthole ukuthi ulahleke kuphi. You become lost in emotions. You become lost in a lot of things that ingakubamba singathi sitakuthola. Amen. Hallelujah. That's why also
That's why it's easy to locate even noma kungathiwa maybe lesithi sekusendlini kusha umlilo. Amen. Kulula kumthola umuntu siyaye sicabanga ukuthi ngiphi indzawo lapha makuspenda isikhathi sakhe lesinengi kiyo lokalandlini. So sibese siyathi ukuthi asesimbukeni lapha ngakubosofa ngilakava makuspenda isikhathi khona. Na noma ngabe umuntu ugcumukele emfuleni siyaye sifuna ukuthi uthanze luphi ihlango sikalo umfula lekuze spredict ukuthi uwele la. Le live la uNkulunkulu la mpilweni yethu sibazalwane liphindze liside ukuthi sitholakale sateke ukuthi singakuphi noma sididwe yini ngoba sisevini la uNkulunkulu. Lokho ukuthi lokuphila ngale live la uNkulunkulu it becomes your protection. Kubese kuba sivikelo sakho noma kungavuka siphi isimo sibesa sisathembi wena nangekukhalipha kwakho nalokhona kuwenda wena sibese sithemba lobukhulu nemandla lobula kule live la uNkulunkulu kuthi hayi thokozile la ngene kule simo lesi noma singadi ukuthi sitamthatha simshaye simbekele but le squad of victory is guaranteed in his life or in her life. Hayi ngethi sathi intellect yakhe noma kuhlakanipha kwakhe sesincike kulokwati le live la uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. So it helps lokuthi ube ngumuntu ube ngimake ube ngisisi lophila impilo yakhe ngelive la uNkulunkulu. Kuba netinto lesingeke sidigathe kuwe ngoba siyathi ukuthi le live alitivumeli noma litikhuthade. Amen. That's why uNkulunkulu asimanje ke Joshua 1:8. Amen. Le ncwadi yemthetho ayingasuki. Amen. Elwimini lwakho. Amen. Zindla ngayo ebusuku nemini. Lokho ukuthi akube let it become your obsession. Let the word of God become your obsession. Akube into lemgcoka kunako konke kuwe. Akube into lozindla ngayo ngoba kuzulende le live uthi ngakuzindla ngayo. Kuthi magic lende kako. Amen. Kuthi ekuhlakanipha lo ngakudevelopa ube nako bese uyakhona kwenta insando yaNkulunkulu. It's so simple. Just live by reading, meditating the word of God. Lifunze zindla ngalo ngaso sonke isikhathi losithola. Uyabona indlela longakhathateki ngayo noma indlela la ngangapheli ngayo 5 minutes ungamcheck iWhatsApp. That's how you are supposed to be checking the word of God. The WhatsApp, the Facebook or any social media platform you are so addicted to is the things that have replaced the place of the word of God in your life. Amen. The same obsession you have, good ngabe ba comment bathini on my post, is the same obsession you need to guard the word of God on. Uthi uhlezi use office noma usemsebenzini noma uyashayela kube kune live lelidlalako la kuwe noma uyakhuluma wedwa uthi indlela yami iya ngekhanya nangekukhanyisisa. As you proclaim and say that word, as you reaffirm that word, it becomes alive in your life. Sinifunzile emaviki laphelile nga Hebrews chapter 4:12 la khona kuthiwa live la uNkulunkulu linemandla futhi likhaliphile. Amen. It's active, it's alive, which means once it enters the heart of a person it shows you what it's made of. But as khona ikubona kuphelela kwemandla la fihlwe evini la uNkulunkulu ngoba siyiphile impilo yekuhlola ngaso sonke isikhathi. Amen. Labanye bathu sinesibindi sekuligcina nangelisonto lelive iphelele khona lapho. Amen. Ngithi mina this word is so powerful. It's real. If it can find us consistent and prioritizing it ezingeni lalo silithathe kulesindvo salo kuthi leli live lelikhulunywa uNkulunkulu nalikhulunywa uNkulunkulu kumele ligcwaliseke empilweni yami. Amen. Lokunye lengunotisile bazalwane egameni lika Jesu ngifuna kungichushisa njengemuntu lo operator officeini le prophet ukuthi bazalwane iprofet noma siprofet lesikhulunywe kuwe lithulusi lekuthi ulisebenzise kutivikela nekuthi ikhumbute ngalo kuze ligcwaliseke. Akukanele ukuthi bakuprofeta bathi udaba ngumuntu lomkhulu noma uphilisiwe noma kwendekene. Khuluma lelo live lize ligcwaliseke liphatheke. Angeke kumane kwendeke. Ngiyakukhuthaza ukuthi noma yini uNkulunkulu lakukhulumile kuwe kuliqiniso kukholwe khulume tibone ukiko kuze kwendeke ngale ndlela kumele kwendeke ngayo ngoba ngethi ingilosi kaNkulunkulu leti attracted to the word of God. Njengoba ngikhulumile nje kuPsalms 103:20 last week ngathi ingilosi kaNkulunkulu tithola amandla noma tiya increase ku rank ngekulalela tenda live la. There are angels waiting to respond to anyone lo phakamisela live la uNkulunkulu tuwempilo yakhe, to anyone that has held upon the words of prophecies over her life.
Talk to yourself according to the word that was spoken to you. Kuthiwe uyini wena? Kuthiwe uthini uNkulunkulu ngawe kulesikhatsanyana? Nakulesi simo lohamba kithi. Khuluma ukholwe lelo livi lelikhulunyiwe. Amen. Ngaleyo ndlela indlela takho taya ngekhanya nangekukhanyisisa. Amen. Hallelujah. Amen. Phinde usifunzele Proverbs 4 verse 18 sale ngilovalelisa umlaleli kuze alungele kusishayela. Kodwa indlela yalabalungile ifanana nokukhanya kwenzakusa. Amen. No one can contend against impilo yemuntu lokholwako. Bazalwane, thine sibazalwane kude umuntu lekumele abe nesibinzi sekukufungela ukuthi ngeke ufike la noma udawufika kuphi. Impilo yakho ungaze ube ngumfana kaNkulunkulu kumele kuba impilo lengeke ivimbeke noma ivaleke. Wena you have got no option but to succeed. Now umfana kaNkulunkulu. Udelenye into longaba ngiyo yona ngaphandle kwalokuba ngile live la kaNkulunkulu. Amen. So uNkulunkulu anibusise balalele emakhaya egameni lika Jesu. Ngaba kulungisa nje kusishayela nyalo usiphe ifeedback yokuthi le hlelo le live lesikhathi lisibuswa kangakanani empilweni yakho. Siyacela ukuthi ukhulume nje ushakutele kuze nalabanye bazane balithole lethuba lekukhuluma. Amen. Inkosi inibusise bufakazi benu nisifakele ka Facebook, nisifakele on our social media platforms. Store athi ukuthi sikuthandazisa sibheka apha. Inkosi inibusise. Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakuthatheka ngelivi lamuhla. Uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neProphetic Promise, shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921. Lihhovisi leMprofeti liseMbabane Eagle House Building, office number 10 Matfude Naka Railway. Hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini. Libandla liseMbabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yaseMhlambanyathi. Kuva kabanti vakashela likhasi lethu ka-Facebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise. Asihlanganyele kanye elihlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.